Karbi Prime da Birta long pen kadu kavya phantami kardom na pajuriklo. Tangte pini Karbi Prime da Birta arjuitha. Havar kang thurate rang pen patir pi ponsi arkoi ni phai kre si pen ni phai kre hini an ninia pharman rong pling plam lower habjan LP school pathua klamalong ingdeng nerke Havar festival ketalon pon abirta nangli rong thelu rong pling plam lower habjan la pen jor lepte rona rong havara long kopia potsi havara rong aje ketalon nang kok ma pulote Karbi Anglong Autonomous Council ahempi mate rong supi dipu pen ka helo kilometers inkoita avelo Seta rong group arlo ko anma ka chingthur do nangji la pen ki paprang do nangjia tengpen paprang don thekte la pen chingthur don thekte la si rong group arlo ka chingthur don thekjia phan la pen ki paprang don thekjia phan si la so aronga je bipon lo la so aronga je long je semet tok lang amu na thu ke paprang don thekjia phan si RDP pon pen la so aronga je long tok lang amu ki paprang don thekjia phan seke pipon pedo Keng dong dang bab thuli ke ap sonsuri ka chibung lun sampung che pate pen chenglok chotokia rara tuma phanta seke pipon pedo la havar plia havara long rong pli kep arong asaratum pen rong arlo along ko sonsi ka charli ka chalon nangji ma la pen la so havara long le the pik pik apot si ko sonsi ka tiki nangji ma la pen ki chok chi dokok pulote ko sonsi ka chingwai ka chingsai nangji ma alam the phutak chingki che than pedo ponji pusi havar kang thurate rang amai phu Edwinson Hanse pen nang pachini don itu havar thurate rang pen anikan wa sono taxi pining pen itu nikan ke paprang pen cheng si pining ingdeng si hini pen cheng si pini ingdeng ner ke pan itu havarong aje paman ponlo nilutum langsung havarong aje pining bang edak lower habjan LP school lang paman ponlo la pen gedak kacipati pini pen cheng si itu pin pan si itu pajut ponji ada kacipati bang ke nongdang kikat pen cheng lok adak sansuri ka chibung la pen gedak lun kimi pen ke kan lun sampung ki lun la pen ke darlo kiti la hai si kacipati ke padu pon pon ni kanwang sami kasila bangso pini ke cheng siara ni along nilutum dak public meeting mate rar mai pis dami itum do ponlo la bangso mai long itum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Ben Chenglok dak MP MLA la pen gedak local MNC Surjorong Par Ben Chenglok dak council long ke thege ding atum dana chetong dung si pini la bangso arong aje alir alon nang pidun lo la pen ke nilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Phan itum dak rong thilu rong plam lower habjan dak havar plido la so havar ipli angbong itum la rat pen chingwa insai si itum dak rar phan kenang sot asor itum pin pura lo stame pipa je dulo nasila so pin pura lo ke paje dulo teng pen itu masiam Dr. Tuliram Rong Hang stame itum phan nitum ke manga sonan nang pachun pipo bu nitum phan lam chana pilo la pen nitum la so thang nitum kadu besani rong lo nasila bangso hawarong aje nitum ki binang ko ka the bangela lo nitum rong thilu rong plam lo habjan ladak jole terona area kenitum Karbi Anglong angkang Karbi Anglong headquarter mate Karbi Anglong hemtun pi dipu council ke do dim pen itum dak chelo e ladan itum kilometer inkoi ta jum chela lasila so angbong sa anate bong sa men itum awar ke bang awar son kali ni itum awar pa phipik lasila so ke pa phia bang ni itum dak infrastructure development samen itum dak ingar pik son taxi itum dak educational laso development mate dak logo charlie hin tamen itum ke paprang dun ingar pik lasila so kacathan cimu mabang sini tum jasa merah bang kela so hawarong aje nilutum ke mampu nilutum dak asabera dim malong nitum asabera riso jang tum chingrum sini tum dak ke paching tour je phan tum isi pen isi sang dena chum pomlo pin hawarong aje long sami nitum farmers meet nitum dak scientist tum phan sami tum ke chuhang pandol so naksi nitum session zon thak rai do educational events sami nitum educational ke phan career guidance sami tum pon dol so long tami nitum speaker itum hong pe itum thexer aphan itum speaker chhang ponsi itum dak dagal dari so jang aphan ko sosi logo charli nai kuma ko pia to wars dam nai ma lai ka do we ke pathan ponji phan sami itum session ke deng pondo dasi la bangso event ma ke pina majut ko gi pina bari sama si itum prize distribution padu pon pola pen dak tami itum ako village meet itum padola dak bang ke dak rong plikap do la sorong plikap arong asar to me itum chetong si ada itum rong hawar patlong itum koson si ke cari calon nai ma koson si itum dak rong asor tum dak long le thi pikdo asolong le koson si khiti klemi ma ko pen ko pi aron tang si itum dak kachingwa chin sai ma ko pine chok chide pate koson si itum kachingwa in sai ma lahai puthang itum rong arat pen itum riso jang bo itum dak kaching ki than doi na sini itum ai vian na bang ke man itum haw ingdeng ner ke hawarong aje bang ke lai hu yen Ingdeng nerkep havar arong aje ketalona jaimek ateng pen pedap adap porphai nerkep ra chitim pen
men ka chitha pen ajai mek pang cheng pon si HKA amai phu Edwinson Hanse pen lama ing thur pon ingdeng ner ke phawar arong aje HKA abidi sar bapuram rong pi pen rong aje ingpu pon si ason ke chepate pedo ponlo Ratamai pi ke paman ponalong KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang aluhi sar paman pen chetong dun si rong pling plam rong thelu lower habjana hawar along kisunga phuthak hawar kang thurate rangatung pen pinpura lo pipa Manai ki katharong naso kapatwa klamalong isi hawar lun kana malin matia इंग्राजी में पुला दे इंग्लिश में बोलते हावर फेस्टिवल सकी विपद अलग ना चेतों धन 6 SC parliamentary constituency MP Laso pinpura loke pa jirdun ateng pen prabjin pen lower habjana long tovar ka selam PG la pen open stage hem ki kim PG aphan lamchak pitekang Edwinson Hanse la pen ke pitom ti so ka hai tomhan arang patir konsil aso asang deng deng puring akon benam pan jorun lasina kitong Labang soarat amai pi ke paman ponalong MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingling KAC Deputy Speaker Avijit Crow KACEM Surjo Rongphar EM Mongol Singh Timung MACS Lapen Board Chairman atum Chetong Dun Rinti Arkoi Niphai Kresi Surihini Renkoro Karni Langkung Habe Memorial Town Hall Diphualong All Karbi Anglong Competitive Talent Search Examinations anong A Kepajira Mai Mesen Pen Pachun Pon Sonsi Aluhi Sarpoaman Pen Molenteron Social Worker Julie Bepi Priscilla Terang PKAWJF Megi Kathar P Professor Anparta Manpeng Kedo Ke Theki Dingatum Chetong Dun Bye. Class 10 from Harmony Academy. May God bless you. Forward and to give away our Class 6 from St. Mary's High School. Now please request you to come forward and take away your award. And to give away the awards, I would like to request the Youth President of KATSA. Ladies and gentlemen, it is a very happy moment because this award has been... Many congratulations, Durmi to be. Turn side. Miss Karbi Jidung from Class 6, Mount Calvary School. Actually, today is the first day for me that I am getting a little bit of nervous. नहीं तो, can I speak in Hindi? Adunthu first rank holder Amen Lake Purabi Jigdong Class 6 Mount Calvary School second rank Sibon Timungpi Class 7 Calvary Home Academy third Enmi Kiling Class 8 Calvary Home Academy fourth Rajdeep Medhi Class 9 Mount Calvary School fifth Nong A Kiripo Tiso Class 10 Aturkimi Academy second rank holder Lapen third rank holder Atumaphan trophy cash money Lapen certificate Pajir Pon Bokazan Hanjang Lang Sopen Bisnu Lekhe Nangkelo Berta Tang Tipini Karbi Prime Time Birta Bangki Kangtonik Long Kadoka Vitame 2 Thak Me Kurwang Tru